ubwato butikoraho. And a personal friend of mine, Clara Ward. No, I did not. That is not true. Mwishe inshuti yanjye bita Clara. About the organization you work for. Nimba atari namwe mwabikoze mwari mwatumwe na organization mukorera. Soldiers. Twe turi abasirikare. Kigwari cyuri umusirikare natwe turi abasirikare ujye ubona twica abantu. Then act like one. Then act like one. Rero mwitware nkaho muri bo. Uvuga ngo muri abasirikare mwica abantu mwabigora kimwe mutitwara nkaho muri abasirikare. I didn't say that. Yeah, you did. You did, didn't you? We know you're private contractors. Turabizi muri abasirikare wenda muhabwa za kontra ngo mujye kurangiza umuntu. And against, I might add, the advice of the US government hired to protect. Gusa nanjye mfite inshingano z'umutekano wambaye Amerika ngomba kurinda. We're trying to help the Syrian refugees. How does a private contractors make enough money from other people's misery? Abakontara bafite ngo risite ubuzima bw'abandi bantu bujye mu byago. It's the endless flow of the desperate and the dispossessed. What are you talking about? Muravuga ibiki? She's talking about human trafficking. What? Ari kuvuga ibyerekeye na human trafficking cyangwa se ibintu byo gucuruza abantu. To slavery. Nico mukora abantu mwakoreraga nimba mutanabizi muri gushinjwa icyaha cyuko ababatumye n'ubwo mwita abasirikare babandi bohereza ngo bajye kwica cyangwa se barangiza umuntu. Ababatumye twabashinjaga icyaha cyo gucuruza abantu, basubiza abantu mu bucakara, bagurisha abagore, bagira mu ubwoyo. Soldiers fight for their country. Abasirikare barwanira igihugu cyabo ntago barwanira abantu bagurisha abantu. You just follow orders. Abasirikare. Money. Bano basirikare n'Amerika mwe mu rwanira amafaranga abandi basirikare barwanira igihugu. Who gave the order? Ninde wabahaye amategeko? Uzi ngo bano n'abasirikare ba Amerika wabahaye itegeko n'umuyobozi mukuru ibyo ari byo byose. Kuko bari kuvuga twe turi abasirikare ba Amerika. Wabahaye itegeko nimutavuga turaza kubashinja icyaha cyuko nafite icyaha cyuko yacuruzaga abantu, acuruza abana, abagore. Abasirikare bagizemo ubwoba kumbi bano bari kubeshya uwo muntu nta nubwo bamuzi ariko ariko ngo uwo muntu tumushinja icyaha iki n'iki kugira winyure muvuga ati aho kugira ngo nzazira ibyaha byereka muvemo. Twigendere barasohoka. Gusa abasirikare barumva bagiye kuzira ibyaha batanakoze. Zimya amatara. Memeretse tubabwira mwidusiga mu kizima. Baragaruka. First. Ko mwihuse cyane kutubwira. That was fast. Datinze menya baravuze